now mayara iwi dam gajite hi mamalai hai alu kha ning khami hi naningli hailu chanzam gabi gasang gathum tuija akha remake up the ajiwi khamadaya baobing Myanmar we illegal immigrants being li atumi ram ungsa khawai naka frontal organizations being the Union Home Minister li ngakawaira Kamjong bam li haida khlei Assam Rifles khuitui mi khawai la boaira Indian universities being na gum khali gadam naw khui gasang adam khanishi shomi khawai UGC na khamaya mi haira Lekhiyangathor atu the Tangkul Express we bao inji shankui in a bami dele bao bing may sign a nang rumsa Myanmar we aina kara illegal immigrants kala fugitives being atumi ramli jiho ungkawai naka frontal organizations being na Union Home Minister Amit Shah li ngakawaira Jainang soda Indo Myanmar borders kamjong bam li haida khle Assam Rifles being li khishong mi khawai la bo haira United Naga Council UNC Naga Women Union NWU All Naga Students Association Manipur Ansam Kala Naga People's Movement for Human Rights and NBMHR South Nangarumda Indo Myanmar Bam Jili Fact Finding Visits by Atumwi Visit Ji Karam Darik Maguda Gutumaina Maguda Madi Thankhavana Ji Jili Tegakui Atishurda Atumna Union Home Minister Li Memorandum Misanga Memorandum Jili Kahang Kamjong Li Ngayin Kui de claim Myanmar we aina ragazang fugitives being we bang aina ramnao being gajodaraka sampang dele illegal immigrants jungna razang kahai we aina abam jili banpulung gaji ramnao being we karing karak langapai security gala well-being li sagazu maram memorandum jili hangsanga Myanmar we mi bing ji tangkul naga khuung ji shadli ngayin kui dele illegal immigrants machine ting phanga shamati hang phanga da shini ga da atumna local ramnao bingli machine matai mi khar ka haina jiwe ena ma ka pha otsak ka shok ma khangrar thura chili law enforcing agencies na matha da control masarar thu kala ayarwi mi jungna ka hailungli ram jiwi zat khana ngashan mayon zali foreign culture na overwhelm sa ka hai maram memorandum li hangsanga Kumi being ting panga shaka hangshini da gutung we biometric we hai salala inmates mere now being we koung kava yangasang li gajot leda legajia makeshift refugee games jili ngashun ina ngaya alungli verification authority na regular sada masarar tuaji kapha khong nai sada itum na kumi shimali mathalak ina yangsang mi gabai yangsang mi haira kala state government na la ot ngarut saran sa haira Ka ara Myanmar wak ang red pami mama naira mikumo akha aina akha leishi lumishan kami aina lei mamanda atumli sa gazmalela shim hanung asa khawai apong pami lu gachi naga organizations pingjina boira illegal immigrants pingwe aina gachot sambangda khale mang maningla Indo Myanmar border Bamjili military mobilization exercises the khale kala military personnel sping jiwi sashila kahai gasa khawa theihui da leida mamya khangai hangaira Myanmar li kala Manipur li rot khamrat naga naw bing na theya kha ning phanin mangli khale threat li banda naga khuung bing rai ngaran khawai abam sa da mashijin bai manada memorandum jili hangsanga illegal refugees Kudlai, Nishari Kam Kawai we aming aina, combat camouflage sari shaksada zadakale, mi bing jina ramnao bing li kangachi Catherine ling sa kaira gachila hangsanga. Morocco Gahai Adam Madailagay na ngayashong military drugs or lorries borders makanda gazana, ramnao bing we jingri Gahai li sadzadale gachi hangda, atumi kaung kawaji kangahansa bailaga jihaira. Ramnao bing jina gajod pungda sangaira kala, Atumi human rights li matung makanaira lay khalon now bing kaung kawali kahab kangaja sahaira atumi what kapungari zimichotarara kambamda taraka dakaner sampangaira gaji memorandum jili hangsanga lay red makanda we aina threat rarada khale mathe managaji hangda Union Government of Indiana ningphum ningrag gade khale maning akha Assam Rifles Pingji Kuitui Hauluda Naka Organizations Pingji na Union Home Minister Li Boaira
Indian Universities ping na gum khali gatam naw khui gasang adam khani shi da shomi khawai University Grants Commission UGC na maya haira khangaja admission adam gum khali akashimang aina zadda khalai jili khangaje khirami da gum khali admission adam khani shi marang July or pay August adam li akha kala tharau January or maroon February adam li akha da biannual admission zatna baira ji haira UGC na kahang biannual admissions in the infrastructure la faculty khale makhale atisure the admission cycles li flexibility khiramira hangda khlai system gathar hi universities na shur phulungra gachi maning mana ijija shiwi gajaja in the zadra da hanga gum khali admission adam khani shi da khami hi UGC na open distance learning kala online programs li sayangaira chili thega khui atisure da full academic year mangarai bam ngasakla kum khali second academic session hai khami jina katam now million dang khai ka dali kapha samphanga ji UGC chairman M Jagdish Kumar na kahang kagazawi wang rano board exam results ko hui in a rano la ijijawi kasak maram ngadai da wi wang July or August session li masakhui khara katam now bing zingum akha mangarai bam la January or February adamli sakhi pai gigachina system hina cross enrollment ratio GER li lang genre the UGC chairman jina hanga system G universities pingwi gacha ina sara biannual admissions li programs gachi gatha kala katharan hai mira gachila athumwi infrastructure kala faculty atisure da sara ji biannual admission system zatna khawai khamaya mi haira kha hi ngalangda mashura labai gajia chiwi wang universities ping na darkar atisure da khangaranli adam zangbaya da UGC chairman china hangsanga Jiribamli ajahon thang bomb khanga walk out shot wi thili security forces na shimli search operation vahira Tarik Tharada Kutum thang Jagurathor Bart 1 village Narayanpur li khalai Mayday Shimkhur Akawi Shimbamli bombed Adek Gasa Shokaji. District G Rod Marat Dele Hogada Sibility High Hawaii Manipur Police Zina Central Security Forces na house to house search operations Zina area domination Zadaira Gaji Aya Manipur Police Control Room na Bao Shoka. DMG na Jagurathor Bart 2 village wi Shim Tumra Hangmati Shika le Vada Mi Shaka Hangmati Shika wi Majut Kwi Hairaji. Search Operation Jili Khongazar Rod Kamrat Mashok Mana. Jiribam mi situation yang sang kawai sazig by abam bingli security measures Jekjin me haira kala Manipur wi abam ngadatay dali checkpoints Shakha maguda madika da haidale yaji. Manipur li shock da kale issue nga da day da wivang Imphal Naga Forum INF na thanda seha gasa gazip kwika haira gazip chili Imphal wi Naga ordained ministers pastors vareshi la yari gathana bingla zangda atum khangasan sambhanga angran angaye chili church denominations makhaila wazang rock da Manipur li kapong jingri kwira khawai seha sai Nang soda Naga Gathana Gutumli public platform we in a debate gasa UNC we tweetak J Klan mi kawai kapo Sara gachi tweetak kwi haira UNC we 29 May 2024 emergency assembly tweetak atishurda outer Manipur MB Alfred Kangam Arthur Gala MB election li independent aina khanganing ko John aina Dr. Alison Aponmai atum Naga society we yari platform li mazang bai mara Kathana nga phamukhi bai mara da zingum shini wi wang diber gasa UNC na ngawao ka haina pastors ordained ministers Christian leaders kala yari kathana bingna Manipur jingri khawai wi wang seha gasa inang soda UNC wi tweetak ji review sami khawai bora gachi tweetak daira gazip chili former UNC President kala Arihon UNC Bis Committee Convener Sadakale G Kaingam la wazanga Naga church leaders, politicians, public leaders kala social activists bingwi conclave rakhara marang Tarik Mati thang gazip khawai langjin sahira
Chile political scenario kala ethnic dui shot in a rod kamara chokta khale maramli khangasan khikaraji. Pau hi Imphal Naga Forum wi Information and Publicity Wing wi ina samgapangna. Manipur dui shot wi ina rod kamarat madang la leida khale hili yangsang kami mabung mapha manada Security Advisor ina Director General of Police DGP li khui ka shok timan ka sa thang thang jungsang dale. Itumna paning ungbai Security Advisor kala DGP li odbam we ina kwisho kawai kapo Khwairamban Market Chinausan kala kadamnaw Longbing GSA Desam SUK AIMS hibing hinala ngawaw haira Manipur Rod Kamarat madang la kalehi Security Advisor ina DGP na matada mayang kasang wibang na da Moral Crowns ina resigns halu gachi The Great June Uprising Unity Day Organizing Committee na la demand sa haira United Committee Manipur UCM kala All Manipur United Club Organization amugo na gumgachida Gedrubat Imphali The Great June Uprising Unity Day mayonda Manipur wi leiret ngakmi ka hai martyrs bingli khaya kashi phongshoka Indian Shokar na apong da day da aina Manipur integrity li Sheikh Hood khawai saya gachi amuko President Nando Luang na pen naira kala Atumna The Great June Uprising Unity Day kamayonji mirin jigat mi khai bingli khaya gashi mang maningla Manipur wi territorial integrity nga khawai kasanaji Nando Luang na gahang Ajakum Kharam Darik Kutum thang Rod Marat Phoklaga Darik Madi thang retired police officer li security advisor sada kapangsanga kala Unified Command Than gasa Chief Minister li Kwishokai laga Security Advisor li Chiwi Chairman Ot Ngurut mi gahaina Ko Otbam ji Kweda Zingum aka gahailala Security Advisor jina Rod Kamarat matada masuida ngasak tuwada luwang na hanga Rod Kamarat hili kuki militants na gachiwi aina kudlai kweda khalai khala gachila khanghan sada maram ji India Shorkar na termi khawai luwang na gasiraira Jiribam Rod Kamarat Vivang Manipur Chief Minister N. Biren Singh Mashana Wayang Sangra da Legasaji Mawali Maraji Haira Kashok Gazang Yang Sang Kawai Aya Darik Tarada Madithang Biren Jiribam Vara da Langjin Sahira Sayaji Ka Kangaranji Cancel Sahira Tui Gahai Habdali CM Jiribam Va Kawai Kangaran Security Convoy Li and Bush Gasa Shokaira Jithada Sada Security Vivanga Ajuwi hi kiwang cancel sa haukala horza kahai maram mapong mi mana. CM na jiribam li mawali mara gaji kasha ina. Relief camp nga daday dali bam da khalay mi bing. Atum gaji jawi shimli han kuung masampang li labaya da ning ga karik le haira. Ariri relief camp li le da khalay. Poro begrawi displace mi bing shimli hanung kawai kan kana security ngaran mi lu da shorkar li nga gao haira. National Highway 37 Kuung Kawali Kaha Malay Mi Kawai Mayday Kalagugi Kani Shili Rongmay Naka Council Manipur Nagapo Sahira Rongmay Naka Council Manipur Koinang Long Oinam Long Loang Rian segment na Kanga Kausada Kuung Bing Jiwi Mi Bing La Rongmay Now Bing Ot Ngada Day Da Wibang National Highway 37 Li Gazadli Kaha Masami Luji Haira National Highway 37 hi Rongmay Community Bingwi Lifeline ngasaya da Chanbao Chili Council jina hanga. Tamenglong District hi Chingri kahai abam na gachi hangda Community Khani Shiwi di Shotji Dawsam Subdivision Tamenglong District li Mukhira Pailak Mara Itumi awo ayina haimi kahai abam hili Chingri bari ina okutui Itumi mashunna da Council jina hangaira. National Highway 37 Kuung Kawali Kaha Malay Kawai Shorkar Kala District Administration Nala Yangsang Mirana da Rongmay Naka Council Manipur Koinang Long Oinam Long Luang Rian Zone Jina Shorkar Li Bohaira Jingri Ngasa Kawai to Shot Hiwi Dui Kangami Kwira Kawai Council Jina Communities Kanini Shili Ngagao Haira Midday meal od kasanaw bingwi honorarium matada makamiwi wang maring gapa pongsho kaira atumli honorarium kamiji diokana dungli adam jada makamiwi wang Manipur Midday Meal Workers Union na strike sara jihaira maram hiwi wang Manipur Press Club Bijur Kurli gazip kwikada union with General Secretary Arambam Toina State Li Leidakle Midday Meal Workers bingwi kasak hangjiteya Union members Tinkani Gadale,
kala Manipur wi scheme workers ngachaili atumli zakshi meithui da shijinda khaleina da thoina hangsanga atumi honorarium lupa thinka shapanga mi ka saji state na mi ka sa share shapanga mami lui manada lupa thinka mang mi haura lupa thinka ji center sarkar wi ina kharana reader Prime Minister Modi na honorarium lupa thingthara dwing shit sada atum jihanla kaina legasana ka increment ji samgaphang mangaba thuada arambam thoina maringa pha phungshoka ara workers pingli lupa thingka mang mira gaji baw mi da ji niyang mo ung akha odbam ji ho khawai hangawa ji honorarium lupa thingka mang jila regular masa thuada authorities li maringa pha phungshoka atumna employment conditions mathame khawai ZEO li wahanglala ji ana masing mana da mayang sangmi thuwa ji says kadeli ngadamla ka Manipur midday meal workers pingwi angare zakshilak ka hai maram thoina hangjitheya Kerala li workers pingji lupa thingthra da truk samphanga Karnataka li thingthum shashini kala Assam li thingkhani shaphanga miyaji jiwi payment adamla majami thuda atumna chief minister kala central government li fair compensation maram wi banga kawwa ka haina da hanga bauhi ID news li samphanga Ngalai khaminli saje ka high tourist pingli gancho khawai Sikkim sarkar na Indian Air Force IAF wi khanga John Bohaira Zingsha na maram sada North Sikkim abam nga tatei dali sakshilak aina ngalai khaminli mi jiko thisangaira kala tourist thinka shamadi gada banga haina ji rescue operations viwang Sikkim sarkar na IAF li helicopters kala kan khana resources bohaira When Shimuijina property Sagashiman, Shangfu Bangami, mobile network Sagadzu, Kala, Kashagaza, Ina power supplies li kahapling Sakaira. Tourist Panda Kalejili, foreigners Tarada Pangazangaji. When Shimuiwi Ina Mawansa Hai Bing Shili, state na Lupa Lak Panga compensation mirada, Chief Minister Brem Singh Damang Ngavau Haira. Kala when Shimui na Sashiman Kahai Shim Sem Gakali, state sarkar na ngajonra da hanga. Sikkim CM na kahang, Shimkur hangtruk da shini gadali, pakamay abamli kwivami haira. Ladlida ajiwi kamadaya bauping. Myanmar wi illegal immigrants bingli atumi ram ungsa kawai, naka frontal organizations bing na Union Home Minister li ngakawaira. Kamjong bam li haida kale Assam Rifles kuitui mi khawaila boaira. Indian universities ping na gum khali gadam naw khui gasang adam khanishi shomi khawai UGC na khamaya mi haira. Ajiwi bao hili ngajangaira bao ngana da kale na tum psychorally ringapagala khamahaya zimi shong sa serano.